Okay, class, our lesson for today is all about mathematics. So, but before that, ako sang tawagon ninyong mga ngalan na sulti mo present kung naamo. Okay? Virus asyong. Virus asyong. Present, sir. Present. Sunod. COVID bintong. COVID bintong. Present COVID, sir! COVID yun yung ngalan dong. Okay, padayon ta. ABCBN. ABCBN. Present, sir. Cardo Hinto. Mga lana. Cardo Hinto. Present, sir! Aliana Shutdown. Aliana Shutdown. Present, sir. Ay. Proceed ta. Boy bawang lumabas. Sumay mga. Boy bawang lumabas. Present, sir! Proceed. Converpas. Converpas. Present, sir. Always complete. Kuko ni Martin. Kuko ni Martin. Present, sir! Boy hinabang. Boy hinabang. Hinabang at your service, sir. So, mga naunga. Batik pa kay ngalan. Okay, sunod. Kim Chu... Kim Chula. Kim Chula. Chula! Karatis yan. Sige, last na ta si... Natoy? Natoy? Nandyan ba si Natoy? Sino si Natoy? Sir, hindi mo ba ako kilala? At bakit? Famous ka? Sino ka ba? Ako to. Si Natoy. Mahal na mahal ka.